Selam alaikum stüdyo, selam alaikum aziz teleseyirciler. Bugün biz 42. Milli Mektebimizde bulunamız. Siz bugün böyle acayip insanlarla tanış olacaksınız. Çünkü bu insanlar sizin balalarınızga böyle acayip aş sabalıklarını yaparlar. Böyle insanlardan biri Vetana İsmailovna. Selam alaikum. Nasılsınız? Selam alaikum. Yaxşımız. Sabalarınız hayırlı olsun. Sağ olunuz. Ve elbette buna mektep hakkında aytganda, olarını mektepke okumağa bizim balalarımız kele. Siz böyle olarga böyle energiya beresiniz, күчні beresiniz. Böyle acayip, men bilesem tatlılıklarını ve sabalıklarını yapasınız. Nelerini siz bu yerde yapasınız? Мы выпекаем здесь булочки с творогом, сосиски, с маком, булочки с изюмом. Завтраками кормим детей, обедами. Сколько видов у вас? Сколько видов выпечки? Да. Ну, видов 10-15, в зависимости, вот когда как получается. Sabahdan turasınız, nasıl vaqt turup, mında kelip işke birinci hamurlarını yapasınız? Saat 6'da жена, повар-кондитер наша, saat 6'da. А я чуть позже прихожу, где-то полседьмого. Ну, в основном все повара в 6 часов приходят. До 5 часов мы работаем. Maşallah ve nasıl bu işten çok yıllardan beri uğraşasınız mı? 5 yıl. 5 yıldan beri. Bu mektepte çalışasınız. Pek meraklı. Neden bu böyle tatlılıklarını yapasınız? С tворогом, изюм, мак, сосиска в тесте. Попробуйте. Buyursanız, kısmet olsa. Şimdi aziz teleseyirciler, bakarıq nasıl bizim... Как вы дать с tворогом? Beriniz, nasıl isteseniz. Buna gözüm düştü енді. Sağ olunuz. Şimdi ben sizge aytarım aziz teleseyirciler. Bakınız nasıl böyle acayip tatlılık. Yıltıray aziz teleseyirciler. Ve sizin balalarınız her günü böyle sabah böyle lezzetliklerini istemal eteler. Sağ olunuz pek. Нашелся. Lezzetli. Нашелся. Ve siz nelerini tamında yapasınız? Завтрак готовим. Сегодня на завтрак омлет, салат картофельный с огурцом и с зеленым горошком. Чай. На обед у нас суп овощной сегодня, котлета из куриного филе и каша пшеничная. Компот из смородины, яблоки, ну и хлебушек. А балалар бегенелер mi sizin aşınızda? Бегенелер. Ну, есть дети, которые капризные, ну, это не без этого, а в принципе кушают. Ana babalar memnunlar. Да. Айтсаңыз, bu men bilesem devlet tarafından sizge böyle aşılar berili ya da şahsen böyle insanlar mında pişirip para sıfatından kim sizge yardım beri? Государство. Бесплатные завтраки и обеды оплачивает нам государство, город. И кроме этого мы продаем еще платные обеды. Saat kaçқа kadar bu sizin iş yeriniz çalışa? Ну, столовая наша работает до 4, ну, мы, соответственно, пока уберем, до 5. Erkun taze aş, erkun böyle, saatқа, böyle balar, teminley böyle aşlardan aşay bileler. Да, каждый день свежая выпечка, ничего мы не привозим, все здесь готовим. Енді başka odalarınızga da geçsek, көрсетіңіз bizge bu iş yerinizni. Пошлите, посмотрим. Овощной, мясной цех. А мында нелерni pişiresiniz? Здесь у нас булочка, круассан со сгущенкой и булочка домашняя с крошкой. Böyle yerde pişiresiniz? Да, духовка. Дети очень любят круассан со сгущенкой, булочка домашняя у нас не остается, вообще разлетается на переменах. Pek meraklı. Здесь у нас пирожок с картошкой. Вот. Көресіңіз, nasıl işlerde biz çalışamız ve sizge bu mühitni elbette biz bermege tırışamız. Mında men көрем böyle terazelerini. Да, здесь мы все взвешиваем. Вот у нас на завтрак омлет. Выход у него 106 грамм, вот взвешивают девочки. И отправили на маленькую школу. У нас 1-2 классы питаются в маленькой школе. Енді biz қайда keçemiz? Мясной цех. Aha, mında nelerini biz yapacağız? Котлеты. Aha, pek meraklı. Nelerde, nasıl etten siz yapasınız bu kotleti? Куриное филе. Pek güzel. Ve nasıl gram şeklinde, kaç gram olmak gerek? 50 грамм. Готовая котлета у нас 50 грамм. A bekim nasıl bir hususiyetleri vardır bizim aziz teleseyircilerimizge? Nasıl böyle, neden yapasınız böyle prosesini aytsanız? Ну, в составе хлеб пшеничный, куриное филе, сливочное масло. Вот, все, в А принципе. son bunu yağla kavurasınız?
Да, когда по меню, смотря по меню, бывает иногда жарим на масле, бывает иногда она у нас паровая в духовке. Пек güzel ve оларны әрбірсіні өлчеп бөле балаларының Да, рационына көре. каждую взвешиваем, да. Ну, взвешиваем не каждую, вот на 10 штук берем, а потом уже вот такие вот по 10 штук кружочки. А умнен сон более В сухарях, да, потом панируем в сухарях, вот формируют вот такие вот котлетки. А холға япышмаслығы үшін яғнен қоланасыңыз? Водой, Водой. водичкой. Пек güzel ve şu sebepten böyle şeylerini ağır sabahdan verilme, böyle öğle vaktinde ballarga verilir Да, ya. 12 часов, да, обед у нас. А гарнир için нені seçip alasınız? Гарнир, каша пшеничная. Сегодня у нас каша пшеничная. Ну, гарнир чуть попозже варим, потому что котлеты, соответственно, процесс дольше, поэтому уже... Sabahdan да. hazırlıklar Да. elbette. Şu fırsattan faydalanıp sizni böyle bizim seyircilerimizge ve ana babalarga, bekimde oz yakınlarınızga neni tilemege ister ediniz? Не, мы бы хотели, конечно, чтобы у нас больше обедов продавалось. Sağ olsun yapamız. Ну, питайтесь здоровой, вкусной пищей. Что я могу сказать? Будьте здоровы. Elbette 42. Milli Mektebimizge keliniz aziz teleseyirciler. Böyle acayip insanlar sizni karşılarlar ve böyle mahsulatlarla ve toyup böyle okumaga imkanınız olar. Men sizlerge neni tilemege isteyim. Elbette sağ olunuz. Her bir işinizde sizge Allah yardımcı olsun ve bizim talebelerimizge ve insanlarımızge ve umumen halkımızga güçünü tileyim. Endi ise sözünü studiyaga berem. Buyurunuz. Sağ olunuz.